Bwa mbere numva bavuga ngo nakaraye Rwantambi, naratunguwe. Nari nzi neza ko aho yaraye ari hafi aho mu nzu, kandi koko aho hantu ntabwo hitwaga Rwantambi. Mu gushakisha inkomoko n'impamvu byinshi inyuma y'ikoreshwa ry'iyi mvugo, dore ibyo namenye. Nawe bimenyere hano. Uyu mugani baca ngo nakaraye Rwantambi cyangwa arasa n'uwaraye Rwantambi, bawuca iyo babonye umuntu umerewe nabi afite umukoko w'inzara n'inyota, nibwo bavuga bati nakarasa n'uwaraye Rwantambi. Wakomotse kuri Sekayange ka Nyakazana mu Mvejuru h'i Butare, aho hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ahinga umwaka w'1700. Iryo zina Rwantambi ni iry'umugezi wo mu Burundi wabaga hafi y'urugerero rw'Abarundi rwari ruteganye n'urw'Abanyarwanda rw'Gaharanyonga, ariyo Nyaruteja ya Butare. Gaharanyonga iyo niyo bacyurira abana bakubirije bakamata imburagihe, bakabatwama bagira ngo mbese urakamata nk'uziviriye Gaharanyonga kuzihakirwa. Umugani rero wadutse ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ubwo Abarundi bari bateye inkiko z'u Rwanda mu gitero bise icy'Inzora. Bari basezeranye gutera u Rwanda barebye inzora y'ukwezi. Bati Umurundi wese uzabona ukwezi kuzoye azatere mu Rwanda. Ubwo aho hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Nuko Abarundi bahuza umugambi, ukwezi kuzoye batera inkiko zose zihereranye n'i Burundi. Batera iy'Indirira mu Buyenzi, batera iya Mututu mu Mayaga, batera iya Nyaruhengeri n'iya Bashumba. Ubwo Abarundi baneshwa impande zose z'inkiko bateye, nibwo umugaba w'ingabo z'i Burundi witwaga Makungu, Umunyarwanda yitwa Rugimbana, amutsinze kuri Nyakizu mu Bashumba. Ubwo Makungu rero asezeranye ko namara gutsinda u Rwanda azatabaruka yirabye ingwa ya Nyakizu. Iyi ikaba ingwa y'ikigugu yera cyane kugeza na n'ubu. Urugerero rw'Inyaruteja rero runesha Abarundi. Abanyarwanda barabirukana, babacisha ku rugerero rwabo, babarenza urugabano rw'ibihugu byombi. Babonye babacishije ku rugerero rwabo, barahimbarwa, baguma babirukana. Abarambiwe bakisubirira inyuma, bakagaruka i Rwanda. Ubwo Abarundi birukanwaga n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda witwaga Imvejuru. Bakomeza kubiruka inyuma iminsi 2. Bigeze aho Abarundi barabahindukirana kuko bari babonye hasigaye Imvejuru mbarwa. Ubwo bamwe mu Mvejuru bari bagiye barambirwa bakisubirira inyuma. Ni naho hakomotse wa mugani baca ngo ubugabo butagaruka babwita ububwa. Abarundi rero barongera bambikana n'Imvejuru, barazitatanya, bamwe barabica, abasigaye bihisha mu bihuru, abandi barambuka baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda, abasigaye bakababaza bati nakarihe, abandi bati yarapfuye. Ubwo hariho umukecuru mu Mvejuru witwaga Nyakazana. Yari afite umuhungu w'intwari witwaga Sekayange. Araza abaza batabarutse ati Ingogo ari hehe? Ingogo kikaba ikivugo cya Sekayange. Abandi bati ubanza yarapfuye. Ati yagiye afite iki? Bati yari afite umuheto yirukaga n'ishyamba.
Nyakazana ati nzamuheba ari uko rihiye. Ubwo yavugaga ko ubwo yacikanye umuheto agana ishyamba nta murundi wamuhangara awufite. Icyo yavugiye ati nzamuheba ari uko rihiye. Nuko bibaho, haciye iminsi Sekayange arabunguka. Nyakazana amukubise amaso amusangana inzara ndende. Aratakarwa n'ibyishimo ati nimuze murebe ingogo uko asigaye angana. Ati mbese mwana wanjye abaraye Rwantambi nuko musa. Abari aho baraseka bumva ubudabagizi bw'uwo mukecuru. Nibyo ijambo rivugiye mu rwenya rw'abahungu rero. Babona umuntu wese ushonje inzara ndende bati yaraye Rwantambi, cyangwa bati uno muntu arasa n'uwaraye Rwantambi. Kurara Rwantambi rero bisobanura kumererwa nabi kubera umukokwe w'inzara ndetse n'inyota. Ngayo nguko ngiki kirari cy'insigamugani yaraye Rwantambi. Mbibutsa ko n'ibindi byose mukeneye kumenya mushobora kubisanga kuri uyu muyoboro YouTube channel yitwa Bimenyere Hano. Ndabashimiye nanone.